Pre upotrebe detaljno proučiti video. U slučaju prekomjernog izliva ljubavi na mozak, posavjetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom ako do sada nisu otišli da rade za Njemačku. Dobar dan, moje ime je Dr. Lavi, kao uvek delim ljubavne savete, ne igram kladionicu i sam sebi spisam recept jer sam bolestan. Dragi moje dame, naravno da mislim na vas i naravno da je vama potrebna pomoć. Kada kažem pomoć, ne mislim na pranje sudova i kuvanje ručka, već na pravu pravcatu pomoć. Šta vam vrede skuvati ako nemate kome? U čemu je poenta da perete čašu ako samo vi iz nje pijete? Baš iz tog razloga ne želim otvoreno i konkretno da vas usmerim. Jednom, ne tako davno, jedan čovjek je rekao: napravi nokte, napući usne i ugradi silikone i tada će shvatiti šta je ženstvenost. I tako i bi. Preko noći je počeo na masovno laganje u krajnji nusproizvod. A isti taj čovjek nije mislio na drugo, ono malo prirodniju, mušku stranu. Ko će se to da plati? Da rezimiramo. Muškarci, ako nemate para, pustite.